na moji desni, naš kitarist. No, to je Matevž. Pa malo še treba našega vokalista predstaviti, to je Gregor Lautar! Hvala lepa. Slash kitarista. Ok, sem slušal, daj. Želal mi je v transova, 3 komade. Ok, v glavnem. Najbolj, da gremo naprej, kot zgleda se skrbi.
Се видимо чez 3 месеце. Ja. Ženga!